kirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo health center iye gutuka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbugwa to bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biyamana sana mwanchi muleweta seni ya Ndizi TV na ndengo kualigania ase omoroberio o Worldfit asitokumira na daktari yugo chutumanya amange gwetera amaruire a mwanchi muleweta rene Frida Kerubo ngo kualigani bene ilinde tosange asoba mwenyera sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bako ngenda gotobuatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na sangana into gwetera www.ndizitv.net mwanchumulie na babo igo sangana into ali bodi yago sekerengeri kyago tumanyenga yo kubwatia omuruberi korwo wetera ase na mbiriga bwa screen yago tiangiriri bagerigali abene kwariga ni daktari atumanye na ke wiki yae yabeire na ndatumanye gosenga onganyire korugari asale ase no atigaritari na kidaktari. Asante sana Frida. Gitari na Daktari Moses Kena Onsarigo. Ngurwa senya gitari ya Worldfit Health Centers. No tule gari ntorangaje. Senyumba ya Uru Plaza kusalisa egoroba ya gatatu erumu 307. Ewiki ya nene ngia na kodi bya. Kwenye sengambye muna. Na nditogende tokonyora machibu amaya n'abantu bitu bagenda kubwena. We thank God. Naruche daktari abantu bagwa kasimi sana bakawolenga daktari ngo cyaro soyega asi Sunday. Sunday yokora nali bakaga nitiko gotarira kabisa. Metyo semba bete bagwikira na ororo nabo gutomanya. Ngocha bari Sundays, Sunday kwigora tori. Umatinya gitari tumanyitiri tukogete. Abantu bako wari time yoyote. Ngiokora rifaro bako igora 24/7 lakini ntuto kuigora during the day kurumandi mpaka Sunday. Yes. Ambia mwana sana daktari wiki lina nyoro ujumbe sinyinge daktari antubagantenga omochando gosovurire bwa PUD bwabere bwo chanda abantu sana antebinga wiki ye topeto gukwanira igoro yoburiro bwo manchu muri yali tkolia lero ani otogukwanira igoro yoburiro bwa PUD daktari nachigutomanya obumbura irekyobo ense amokelia somobere bwo chana bo ningiye ko bareta umanchu muri nabakugenda gusangana indonye ko bwate burindelyo siase daktari nabo kumubori ubwatkana no borero to gukwana ali tkolia lero gose oborero boliyoroche bwabere bwo chande amate yago asege kataranyoro bogwenego gendera gusangana into asomoro biliyo gochakabono igaguika omoelia daktari kora tote ingo borero bega bwa PUD obomborero kyobo PUD eliminating peptic ulcer disease. Otereke maina abantu bakirese nyagitari yete wiki ye batuburiro bwa ulcers na bange sana
igeka tokotanga PUD tunatwatebeso bunyagitali metinga peptic ulcer disease lakini eseke Gusii ne chi ulcers wata chi ulcers so chi ulcers na kile kugundua abantu abange babwata sana pakana ete sabo isike baikaranze banya kugambanga chi ulcer chikambwata igone shida abantu abange babwata sana chi ulcers so ekatotanga chi ulcers eminitinga ekerege tonda giachire ase enda yago ekerege tonda giachire asa korukwe duodenum mugaga se kenyobu osekerege tonda giachire ase nchira yo kuragera ikorukwe esophagus so ebitonda nawo birache senda mune bitonda bigochesa omubero ito so ibina bitokurukanga chi ulcers bitokurunga peptic ulcer disease so tutara chikugamba muoneguro ya peptic ulcer disease tigante byo mwanchu muri nyasaye na tutongere tenda yito asenda yito nyasaye kanyetonga in a very unique manner ingagari senda ntobwate acid ekorukunga hydrochloric acid hydrochloric acid yesenda yito acid yegutuka senda nibwate egasi yagokora na kiate kabe kororo munabone krato kuri ndagera ibwate germs na usekera nkumera mate munanganya gukwana iga germs ngo swakire so munone cyagenda senda yani ekero kikire senda those germs weka chitwe hydrochloric acid nerego ita germs kijaso ile senda istoshe hydrochloric acid yere senda nerego konya soko bunendagera eritokolie senda yaito so ekro yekire senda yabunendagera yabuna kwende chi enzyme chacha go colleagues igobono without that acid inganto kunyara gutwara okobunendagera kurukuya digestion take place without hydrochloric acid lakini wono iko nyasaka nyebeko akamanya ngi acid yeye naberaje kutuzamba oko naberaje kutuzamba akakora ki akalente gintu gikurukunga mucosa engosi yenda akalente ngozi akabeke senda yaito egere asite basogotuzamba engosi yeri yabege twe senda yaito inatebire kurukunga mucosa bono asite kunyara gutuzamba koseto lenterege tonda because mucosa nero look at the mucosa mucosa ose ngosi yeri yenda nkorusiera amamira amamira what you call mucous membrane amamira ya ngataba se asite boso tekunyara kugusamba kagera amamira abeire se ararire se ngosi yeri yenda yago nto wanene enchirende ya kabere enda ose the mucous the mucosa ya produce ndo yigurunga bicarbonate the bicarbonate neringa acid go kunese ngosi yeri yaba neutralized acid go kunese ngosi yeri yaba neutralized so what I'm trying to say nyasa tatu tongite tutware ulcers because na tolentelte balancing nga acid yeri kwa rusi ne ngosi yeri yenda nchibase go sambana because na vegete mechanism yeri ko defend from the aggressors na vegete mechanism nga acid yeko produce a colleague acid ya ere designed to do You get me? Yes, thank you. Yeah. Mbia mwana sana daktari asokweresira sobwagale. Akonde daktari twarereto abantu abange bagatebanga kirkende stress. Gochire yale toburire bwa Alsace sike tambe kora tutebingo daktari na kiekoleta. Stress the current ulcers. Stress iranda risk factors. Kintu kirikiragere Alsace chebwango. Lakini tikatoro kebanche barigiringa nkibono kerarente imbalance nkiragere egetonda gecha senda yago igona gote biri bintu mbiro bire mu bibere
ntubwate ngosi yenda nande ntubwate acid irie korosi wesenda yaitu so twatebire nga omuntu konyora ulcers egenteka munkere tariko kolega asibia kose kiengeire kende so inki keragere otware ulcers kende gyonsi kego kigosalie ngosi erienda kende gyonsi keragere ngosi erienda ebe nyororo na wake ulcers murabona kumfana abantu bali babwate binyinyi bikoro kunga H pylori bacteria nero ekomenye senda yoka manye bacteria ekoro kunga H pylori gose Helicobacter pylori omududu oyo mukora omududu ambaye ni mukora kwenda sababu ni mukora omududu oyo ako produce ndiko nga urase urase yeye ekere acid go chuika esange ne kenyinyi eke acid iri aba neutralized bono acid iri go ikere bacteria iri go ikere kenyinyi eke so ekere kenyinyi kamenyeta senda ige konya koli ule ukuta wa tumbo ikonya koli the mucus membrane the mucosa ikonya koli yegu ne bacteria yekorokunga H pylori nago tebiri H pylori tego kuraisi abeko amenye senda yao years to come so bacteria nago teteko kuraisi because yebwade chinguru choko okane acid levels kunye samba lakini the question is this na kitu kitwanyolea H pylori so mubiro itwakiego chesenda yaitu kwambukera H pylori kwambukera kurweso umuntu ndigo cyeso umuntu through what you call fecal contamination ekera abantu nkini nimbwate H pylori kwa mfano na chire chwenene ntinchi yitiko korobo safi boisaine nabonko bwate H pylori eli nkune ndagera ngo koereri okulie ndagera kwa nyolde H pylori and that's why it is also required that tutware obusafi buri igoro tutware obusafi buri igoro egere ntonyora H pylori narole nyora abantu bande akogotebinga nakite nkego igentu gikurukunga H pylori kit akaiwe lyogoriri ligoita H pylori lakini asasi ya etereti nande kairana igo no choite bacteria anabora nyinyora gwetera contamination yendagira and that's why we say that lazima tukue na usafi ambao ni wa hali ya juu so that we don't keep on getting infection H pylori kila wakati again tugia kabere kwa ntu urirubwa ulcers ige kurukunga pain killers chipain killer okaitenga penikile yago konyire to bosongo bwachire lakini oba gokonyuki penikila kerengaki yani amaryoga ali akorusyo bosonge somubere akogenda arora mucus membrane yaitu once yaroire acid yakuna igatonda giacha kwanza daktari ngoranda banta banje penikila nere banje te gutumika sana diclofenac oigo monto ngakora minyoka guchialio ndetera diclofenac ndarabeka guchi uko kwanyarire munabona urigiria abantu bagoche nyagitari yaitu abange mbali babwa arthritis nandekero wagocha okonyo umuntu mugetia maryoga nganaiga amaryoga irie bono tamatinga ryoga nirindiri kumbe ne painkiller tupu daktari nando chora akoro non-steroidal anti-inflammatories chitichikoro kunga painkiller tumezoea diclofenac brufen and what have you amaryoga yankolentary ulcers gwetera kokero ukuta wa tumbo yetu ikue weak na nini acid ikikuja inaleta kidonda haraka so kwa nyoranga igen tukendeke kolenta ne painkiller igen tukendeke gatatu kyo mwerio ge kolenta painkiller ge kolenta ulcer igen tukekurukunga ekerenda yage go produce a lot of acid but rare cases okonyorenda yago ya ekorosi acid nyingi ryuka saidi wetane kiwango kirita kiri abana abantu babwate guburire mboro burunga
Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome konya kusabuga to bobimbegete bokogera esenda yae bokogera enda yae adusi acid ekibwango eternity eyibono ibintu bikola ulcers Frida n'ebintu bitatu byo kanatebire natebire ekerubwate ekenyinyikiriye kuri kunga H pylori. Number 2 natebire kutumia painkillers ovyo nguchangiire kuri ntubulire bwa ulcers. Natebire kende kya gatatu kyo mwerio itwata rare cases egentu gekuru kunga Zollinger-Ellison syndrome. Yani nga obwato bubimbe bokogera enda yawe ya produce acid wetanye kiwango kiriyeta kile. Nibintu bitatu bikolenda. Lakini ngwambulire swali. Ara bateyuchora koro butuki daktari ara abantu abange bakorera igoro ya arthritis. Imeti ya soro kongorwa usiningi arthritis ama kyayega boicholire. Arthritis unabona abarwire bacenya gitari yitwa abange kuruga mara ningo cyabare sana se wese obisiana abange sana. Inachi gupima nk'abarwire batatu nanyora bonse bibo tuburi bukuru kunga rheumatoid arthritis. Arthritis yiyembe kuri bakebyara mure naro cyobisiane akore ariga nanu no moke tari dara mu na monene no moke mwana mu 55 years no monene no moke ba bona kali kubeke byare agoso guchima yani tatageti yande okorangare su ubusongo buri igoro saidi ekero kumulia mario mo kai munabere natanga yaye turamupima twanyuranga bwatu buri wari muri arthritis naje kupima ndo yoda abatu buri wari muri arthritis iga arthritis nele very common ige Gusii anone nagotebiri abantu abange bakunya kunyiki painkillers. When you using painkillers kila wakati hizi painkillers na kusaidia apana painkiller ngogaenda kile ya say joint yago kiasa lige nto yekoro kwe cartilage cartilage nege neri ugari yani ile very smooth egera macha kominyoka imeraisi so kwanyora ngege ntulie sa macha inkominyoka ali yakobere say joint the synovial fluid teri konyara kominyoka buya because the cartilage yaweregi ya very damaged. So when you are using painkillers anyhow nchiri koko konya kerubwata arthritis ichigo cha kogero bugurure bwabo busareke saidi muna togendera gosuka guchimutu with time. So tyatuge nga risk factors gidicyo lakini bintu mbire biragere Frida oburuire bwa ulcers boche bwango tenda gutege ndogere fani obe kabantu ikomiga obapime H pylori nabura nyoye bonso babwate lakini ku onyore ngamba biruka bwate ulcers. Igo what I'm trying to say nelinga tali abantu bonse babwate H pylori babwate ulcers abandi bali babwate H pylori esenda yabo lakini batabwate ulcers. So ebintu mbirora akore gose nora segete uragera uburiro bwa ulcers bwende bone ibikoro kunga aggravators gose bira predisposing factors kiragero tware ulcers sana onye kunywa sigara nkwabo at H pylori nande nkonyule sigara esigara kogere nyorege tonda nge kugwena bwangu esigara reduce blood supply omanyete engosi yenda Frida nitagete endagira nero nitagete amanyinga agende bakese ngozi yeri egere ngoli sinaliye kunyara kuzana raka ya recover bibia salikire ya rosi serikije salikire there's what you call the junctions sorry ki junction kidi cha make sure nga chabera burunga so ayenkwa bwa tuburire bwa ulcer sorry nande bono gosen konyure sigara nguchika ko reduce era manyinga guchiko ende senda yago so nda yago tiri chikoragira properly onye nda yago tiri chikoragira utakuwa na ulcers. So tobacco na Italia segete ono ende tawani wono bai karansiti kuliare mera kunya kunywara gasigara kayega hunters, hunters, what does hunters? Ishike sasa.
So esigara nabego changia otwale stress yenyingi ebirengereri olengeri kurumambi usu watwale mechando gete na unu mwana nalega narora osibyo mwana oye naboko rachandigete sana ebirengereri tose utwale ebirengereri muono utwale ebirengereri muno gendera kugendera igo umubiri ngo sale kole nabora nyona namambi wachake gutwara alsas tema ebirengereri abantu bali babwata anemia manyingate yeso mubiri burundu abantu bali ba family tinero konyore family gete bwate alsas konyora alsas nerese ki familia fulani so it's always important nga kwara ililinga nkayokuru family ne bwate alsas konyure sigara konyura maru saidi ngokole bintu gete nkuriore ndagire bwata mafuta saidi so ibintu binina biragere uburiru konyura alsas lakini tali bikolenta alsas so there are predisposing factors mbie mano sana daktari kwa biro ko kweresera so bwagare to kwanira mangana mange igoro yo buriro bwa PUD go se alsas anabtogendete ko kwanira abuna daktari abereka go tweresera na kibugo cha so mubiro ito nabo igombara bibali bara risk yo konyora oburiro mwanchi muri yenda gusangana intwe wetra sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website nabakotonya wetra www.ndizitv.net abo igomwanchi muri nabakwenda gusangana intuli boli yago wesekerengere likiago wetra sinambirga basi screen yago tumanyenga yo kubwatia umurobelkuru nabo igoli boli yagase daktari kubwatikana no boriro boiga togukwanira osoborero boli bwabero bogochanda umuberogo gosibuli roche amate yawo yabereke gochandika daktari atengo toso asensemo yebimanyiriri bimanyiriri bw'uburero biga bwa alsas mbirebe nana gotebiri uburero bwa alsas gose chialsas tadina ora alsas chialsas sina emanyiriri kyorarole lakini ntaragende sema yango tenga ntubwati ki type bere chialsas igo ntubwati alsas iri gotoka senda ekorokunga gastric ulcers ani ntubwati iri gotoka sekanyo ekorokunga duodenal ulcers so ntubwati alsas ibere kire common manyire bya embereri igo nabura nyolenga ekemanyire kirikia alsas iri sende ekorokunga gastric ulcers nabo kera beta bauti nekeri kere se duodenal ulcers kwa mfano again take tanga nobosongo obosongo what you call epigastric pain abantu mbali bagosambeka gagucurumbuka ubosongo bunande ubosongo bonga muno kuinganko yiyole yano umuntu obegete usinaka moriro gete oroiga igwete kunya koyesenda yago so again take tangani nobosongo ekanya bugocha iguru tokuruka nga epigastric pain ando bosongo twatebirenga bosongo obo ibonga muno umuriro ukoyi again tugiya kabere nkiringa na bosongo obo bura beno usiano bura twara usiano nendagira bono bali babwate duodenal ulcers iriye kenyobu ibako igwaragererio karyoka so ubosongo bwabo bokogendanse kulingana mune ndagira yaso esenda yawo lakini bono uri bali babwate ulcers igotoka senda iriye kurukunga gastric ulcers imba ibago twara mbali kutwara gosekero baragiri barayita ikaikomi ibago cyakora umwenderi yabo umuntu uragira patagite komiga uchakire kora umwenda tara umira inkoromu igekero bakuriye ndagira bakoromu bali babwate ulcers erese ndege kabukiriye ko gace ndagira lakini natebiri bali bwetu duodenal ulcers ibako ibanya kuragira ryo kariyo kana libosongo bwabo kogendanza egintu kendi na koro kiringa bali ba duodenal ulcers batagite ndagira ryo karyoka so onye kutagite ndagira ryo karyoka Frida ngiyo chikoba munno mubiri so konyora babera banene bali babwate duodenal ulcers because bakuragira butuko akimoka sanane ya butuko ja kugendagira bono mubirobo obo munene because bakuragira muno lakini bono uri bali ba gastric ulcers
because mbali gutwara appetite yo koragira iba konya koroka munta koroka you know goseigwe tarokerio abwate nausea or vomiting so na bara aroke goseigwe aroke wono mbali gutwara appetite yo koragira so because bari gutwara appetite yo koragira umubiro wokea kama ukuli what do you expect mwili wako utakuwa mdogo so mubiro konya abantu abako lose weight yabo yabenke again tukendora arole so muntu bwate you know gastric so go say ulcers muntu bwate ulcers abana bantonya abanyago belching yoka banyago belch kusiba bwate bloating enda yabo kuyunga ichiriliyoka babwate gasi nyingi liyoke senda yabo mbabwati ya mani mbaliko nini mbabwati ya mani esebali abantu abana bokonyorangana ngore you know ndagire hotel ko bunu boronge igo batwara indigestion issues abadenga ndagire ya nenkoli akitiri uzenja bunu boronge wanda nabura nyo bakara kwa ndecho echo yabere mwamuti ikurukunga malena echo elinga yani amanyi usenkurubara amanyinga segetonda kia abere digested baka yakoleke kwende ya mwamire tie kala abere digested again tukenda abantu ababwate ulcers nabakonya gusekera bakoli endagira munabone bwata mafuta mange iba kuibugo songo side yes mbia muno sana daktari daktari kegera kwa biri ko gukwanira iga base ekenyobo ankonyorore abantu mbaroro babwate ekenyobo ekenene akirikende related no barero biga bwa ulcers ekenyobo kobekenene abantu babwate ekenyobo ekenene sana bagesogete guchisiko elitokorokanga ehania poni tukonyoga umbilicus hernia ekerubwate onyore engoreri yarengo techiti koibunga buya bona matumba asokire ko arule senda akiralie sekenyobu amatumba asoirororo yani ekeru muntu abwate ngoro amatumba goso inere kurukunga heani so telikolent na ulcers hana telikolent na ulcers lakini utwale hernia na vera agera ulcers yabembe side because hernia umayeteka rukwa ndagera endagere kubwati amatumbu igobono goikebwati jeso ese kanyobu kirisa matumbu endagere so ese kanyobu na ndiri ese kanyobu turumbuka bakebwati nchira bakeja go osoka isiko so what I'm trying to say is this nabo kwende ehani naberagere esilo endagera gosoka so if endagere guchikoba slow tiso gosoka ejibona beragere alsasirie be was ntegwa nini nalo nyoro baga kabande babwati kintu ekurunga inguino hernia inguino hernia na inu mwaka ne bintu binde bingawa ono ko nyoro mugaka ensemo yae yansoni ere nene sana mugaka igambi yarenge lakini ensemo yae yansoni yachakobe nene kumbe namara asoire bakakire goso ensemo yae ya magena amara asoirororo so bono konyore enseme ya muina engoronja atigitwali esa amagena ngo turumbukira so yachi yabo choka amara yua soro ragenda bakese mu yansoni bono akara gonya bweta para ino mulengel tv ngao kumbe no waire tiante bengo korega in any hernia engorende yonsi kuikomonta baru engororiyo sonu ikotende mwana ngaliyogo ndiyo nda yange nibwatiri yogo liko tebekana nkurwa lile hernia lakini tingote bi umuntu 100% nganko wenale because engoro yento kira konye engoro noko baru umuntu liya sonu engoreri amatumbo taenda gosororo
so abantu narode abange bagoja wandinga nganyale bagante bingelyo gondiro nkanyutindo chichenji lyo gondiro likorwa lyani so when they talk about operation I'm trying to say Metse wara biri to korra abantu na daktari metena nya kumenya gusobu no boroire daktari asinaro na tarite iga wiki ye ngarora omuntu nagite agotengeji wa magoko mete sino boroire gusene emyaka ya ikiro monta agotire ogotengeji kulia magoko mono konyora banekero bajake ukogota gusaba anta bajake kogota bajake gutwara uri bukuru nka Parkinson disease Parkinson disease ndekero eso mutu ituntu gwate ndego ruka neurotransmitters unatoka kwa naiga you know oroche kwenda unatoka kwa egende nya konye unajua unatoka kwa voice konye garagariga bono tubwate neurotransmitter kidichi kurusia mangana kurwa matu chira go chialia nanda chikuba stored so those neurotransmitters tubwate neurotransmitter kurunga dopamine so dopamine ekere kwira nansi esobongo bwago ogo chagwa tururu ko Parkinson disease so Parkinson disease nero korra abantu bakonyerwa magoko muntu akonyeta konya kubate grazi gitete togu ogo kanga ne changanywete ya itani nanda abande batebanga gwaite taba igumona rero uja kurusia bayigo goitaga ki Frida ogo mbali go itura orabana nyora bagonko bakole erwantu muri gwitu nyora baga kali bagoita baswati babo amangana yuerete kali erwantu muri goitana ero mu kwanira no muntu onye muri koiwana kero muntage dijira che so okonye kari gukori no muri bukuru nka Parkinson disease onye kubwa tuburire muno tade senya gitari yetu ya Worldfit because ntubwa tubugweni kwa Parkinson disease bemona sana daktari ndo burire mbororo konyara bukuru ehika Nede kora kwanira ngo ngiye kolete ngiye kolete buri otwara sana bo otwara hiccups onye koro muntu munene mwada hiccups ngoja kide sabana bake which is normal lakini ole no kwabero muntu munene ubwate una gutwara hiccups kabirecho nkiri bwatu siano na ulcers nabonye n'ubuntu bwate ulcers lakini turatanga nero yo kera ente hiccups no we coaching ya gitari tuteme koranga nande yintu kende nkiri gusumbua unabona utware hane nere gutoka sege kuba na bera ente hiccups you know utware umurango uri okuyigora endagera yaso esenda onyole ngobere wikyo kwala acid yacha gochese esophagus na bera ente hiccups so when you come we make sure to manyenge shida nilie kolente shida yao bemana sana mwancho muri yani otogendete gukwanire gori oborire bwa ulcer sasa daktari agendete gutumanya amange gwetera oborire ogwo onendete kunyeranga nabakogendera gusangana intwe gwetera sina mbiriga bwa screen yago otumanyenga yokubwati umorobeli corona begoli boli yago ase daktari anindo che James Bichanga asense media Facebook agoteba follow you daktari mbiabona sana Shadrack yakuboli ga daktari niulizie daktari kama wanatibu TB Shadrack TB okobwate regime ya nyagitari don't be cheated mwete bintu binde mbire to tunabanyagitari so we work with the government as well TB wikotware obwate regime osenchireri yo kurwara TB ebekire senyagitari amaru byoga TB nabwo side effect hinyinge oje senya gitari yaito abotokuru side effect yecho amaryogo TB kogarale kinga yayo mubire yagendanse kwaba wiki ina butoko gokonya lakini goikobwa ati regime iri ebekire nka 6 months onyo amaryoga umnobe umnotebire ko utebire utumi mbie mona sana daktari moroire no manche murire naro kuvura kanyarore nga abantu mbaroro kanyaraba amagura abana rite kubimba yakene nabora kwanere ngiye kugera kubimba gusemburire kyo ubwate kimenyerere bunekyo daro lidabanta bangi mabiyuta maguru especially abasubati sababu ni kingi kiragere freedom muntabe mbamaguru aneto gotanga gobimbeta maguru bikotare senyagiteri tutame kumanyanga niki onyo no bwate shida yo moyo
usenkore watiri kore gas pia na bora bimba maguru otware shida yelini otware use liver cirrhosis na bora bimba maguru otware shida ye figo na bora bimba maguru allergy na bokoro bimba maguru abane mbere bako bimba maguru because frida barabana sana mebere so what I'm trying to say nkiri abane bako bimba maguru because wabwate you know poor blood circulation saboni kinge kitaga robimba maguru so indu yo kinya gitari tutambe kumanyanga ngikera kwa bimba maguru daktari monto lini ria lisaligete nare bado nabako bimba yes koma telini oligeli ntuke korunga functions of the liver lini ngo produce the what you call proteins and this protein munere korunga albumin the albumin nere kungusa machi kurwa siki tissue kuchisa chinjira cha manyi so once you what shida ye liver production of albumin yakogendance so once albumin yerense manyi ngata kungusugo chase chinjira cha manyi ngagutigara kubera siki tissue ambie mnasana urutware elephantiasis bantu baro konya magura pimbete gusogoro ko mukobimbete kubwati mna kiskelsiga unga elephantiasis erine shida bono yabeire ya cell lymphatic system chingwenechi nchitiko amachali atigere setishu go ikangusune chingweno chao kitwale mechando mna bono elephantiasis ona no muntu akomama ko ambie mnasana daktari nara koteba good evening daktari I'm watching you live atebanga niko na hizo ulcers za kitovu can I get through it akurukwanga melen kora chense mo chianyangina melen utari ito utapona utakuwa sawa mbona sana nara gotebanga ngorigere ndi ujumbe ya rasirira kego tiatokende daktari asense mo kero monta tware ulcers asigi kigitambe kitarabwena chi complication inchiri chichi mechando kirache onye watwalira sesenga kienta ulcers mechando kira kolentere otwale ulcers egoiteka manyinga ekorua manyinga twanya abasika bake bakire senya gitari yana wagonte ngapa mental twa manyinga nya gitari because ya bwa ulcers ekero kunya goiteka manyinga nabo kutwara anemia ngamanyinga gakogendanse because you got to bwa ulcers again to gia kabiri ulcers iriyago enya kuri enderi yago na bare kase getebo choke etwali ente kurunga perforation perforation ne ringa perforation ninga ekwerende ya engwende yabo chokire ubo chao bwensi bwachira sekindoki bwachire ese peritoneum ubo chao bwachire ese peritoneum wona bura enteme chandeni ulcers nabe kogere nchira yendagera ebunge ekere nchira yendagera ebungire erentinge ndikoro kunga obstruction you know intestinal obstruction ulcers nabe kolente michande menge you know indigestion endagera tebaso ko bunu boronge muna takiri ulcers nabe kogere twale infection asumu birogo ulcers nabe kolente michande menge tutakwane tukole nabe kolenta cancer Mbia mwana sana. Mimana sana mwancho muri area chinga kyogenda tagosangana intwe imeyo morubirega Worldfit nigo togenda tagosangana ya Dr. Kena Moses kora clinic ya Worldfit oyogenda tagokwanira igoro yoborere bwa ulcers nabereka gotumanyanga emichanderi yoborere obokoreta onyituranya robogwenya asigi kegitambe nindoche narora olikiro ujumbe agataba hello Ndizi TV ni Wesley Yoroko kora chinsemo chichya giteri akuburi daktari na mtu akisweat wakati amemaliza kula ikyo ningi so biko nafanya ayo kolega sio koragera megas na vera sweat lakini nturatanga no koragera gweka mbuyo muntu atari senya gitatulenga ule bonne mbulbo changia goseta bwete ambia mwana sana narakoteba hi Ndizi TV I'm happy again to see Omraria Frida na Daktari Moses oyogo tumanyigoro ya maruire agateba mwensi Moses Senigase libagerio akorukanga nere Arogo Chris kurwa bugusero raganga kitutu cha South County ya Kisii Arogo Chris nsamo ino raganga
koranga tugocha gweta chinsemo chiri nabo toramo atako tomera maiga nara gatebanga naomba daktari ulize naomba Frida please ulize daktari daktari umwanchimule naro tuma ujumbe atimeti ndabasa kwero moro meme nabo korigererio borero bwabaga koboria atebanga mbolelingo daktari gosina ngobweni chitsim cryptogitsim asaba sacha ba 30 years naomba daktari unijibu pia kama wanatibu cryptogitsim na merit 30 years ndati understand borongoro ilo ngoborigereria tole and I check more gusatarira sinyitalia kweresera subwagari ahambia muno sana sibali mugendete gutuma ujumbe chino kuboria daktari ama boli ino nabo igondo chinga daktari nagendete kuyeiraniria daktari abanta bange mbaganite kumanyanga ngakyuboreiro obuiga bwa alsas ase clinic ya Worldfit tumetwarira abanta bange daktari bagutara bagatabanga borero obuiga buli kubwena kondi tutarasoga abu tiganda aligereria ujumbe yamo John Moseti korwa chinsemo chiri chiabo ngontanya libali masaba agoteba noare imiyomoroberio na nomorugio ye Dina Sarange agoteba akoboliga daktari ndagera ki omonta atabwenere tikoria ekerabwate alsas ndagera gera ntikori umaite twatebire Frida nga kali ndagera ekolenta alsas kali ndagera ekolenta alsas again to ekolenta alsas ntwateba so meaning abantu narali abange bagokisinga itari tote nga batebe tugumbali amatunda because mbavuga alsas matunda lazima ukule dawa ya moto ni moto sasa mtu anakuambia usikule matunda kinga ya mwili itatoka wapi kinga ya mwili yako kukua mzuri inataka matunda so ekero kuchenya gitari ngugo kuko fundisha tolenga ndagera kyokura tigake uragenda neye muno lakini ndagere bwata mafuta mange twatebere nembe ndagera yeduka ubwata alsas na enkunyule soda ubwata alsas na enkunyule sukari na bura abeto bwena bwangu ambia mona sana hi Ndizi TV Dr. Moses, I'm watching you atabanga I always have heartburn whenever I eat any food. Is that ulcers? Uenda ukawa na ulcers gosonya urubwati into kunga gastritis, inflammation of your stomach lakini kutembea tembea tukuone nara gateba daktari nga I have ulcers when I take medication after a minute I start vomiting. Which medication are you taking? Anyway ukuje tembea tukutibu hey abantu bakuru atambe Frida numwe muntu narwete Kampala akaru Kampala agacha baka Gusii agacha kuya Maryogo tola abantu bakuru Mombasa ayibona ulegega nyari bari cyakirwo ruzabo nyuma tenda atambe onye gutete kubweni kuburonge Frida goikokinye gitari torora n'ubusiye sobozi ndunduri kurwari sesimi karandi bura wandanga kibono ndwari tega naiga burwiri kiburabe no goikatwe karanse nje naye we discuss onye gitari bokoro daktari ngaito mwanchuli muligerere obere gako tweresera sinini ngoro yoborire buri ari kuburi agotebanga in a condition where one or both balls fail to descend. What both one let me see ndakwerigeriria no mwanchu muligerere oganite kumanya one or both balls fail to descend oh undescended testis undescended testis ekero konyoranga amagenago yo mwana mumura takiti pakese bikabu byabo a period nere yo kuweni it for me I think cover within 18 months umuntu ogendo baru amagena ali asukugonse eminetiga magena tago koragasi yo kurusie mbegu onyetago sukagenda sakendu alise bikabu na sakendu akorosi wa magena amucha ni atigale senda yago ime okwabera umuntu omunene nabuko ibari konyora abana because ya magena ali yago kutakunyara go produce you know sperms
bono minute yogo ndiyo lidasukia maginarians no operation you have to be operated mapema tena uwezi enda wewe umezeeka alafu nenda kufanyia operation actually hata hapo yigano monto bwate that years yeah itamsaidia it's too late and that's why Frida ekero kwanyolira omwana obo watema komu examine watema kumuliriri usemborongari nandi kwa mwira antenatal clinic munyagitari otema kumuliriri so unfortunately maybe walisahau hawakumpeleka hospitali mapema it may be late naro kurukwa nganere aricha akobulia ngoborero bonko bwena bole akoteba ni gato tegererete kura chinsemo chiri cyanyanguru oborero bwa Alsas bonto bososo bogwena let me show you ngiboro bwa Alsas boko bwena egentege tangani nayo irente bakanyagitari yane oje nyagitari yetu ya Worldfit otwerese manyiri tolengano tugupime wika tugupime ogupima nkoro enchira ibere cyokupima buri Alsas number 1 nabura pimu H paroli amanyinga kurusu apimu tos no bwa H paroli number 2 nabutura okorere endoscopy osokorere endoscopy tuligereri oseberi amili tos no bwa Alsas so once wanyo no bwa Alsas egentege tanga nekereki oikatoteme goita e bacteria ya soile senda so okonyita egentu gya kabiri oikatoteme kwenda enda ebintu biri birakonyenda egere the mucous membrane iri ya the mucosa ese yacharekire echaka kogro umanye kogwena so olwali egetonda na ndoite bacteria ko H paroli ngito ko lesenya gitari yetu ekero umuntu aguje senya gitari yetu we use what we call probiotics nando tukutumia probiotics za kawaida we use probiotics kiri chita keire kire kiwango kia hali ya juu egere karo kia soile senda yago chiku yani ebinyinyi biriebia bia itebibe what we call symbiosis life symbiosis life ni mali na kusaidia na unanisaidia tunafanya hivyo so we use friendly bacteria to kill ki bacteria kidichimbe enchirende ya kabere amaryo wona atogokwa akogere ngosi irienda ya wena bwangu no wona natatirio gondo tukurugana kelp urigere ririko nochi ese nyanchanse ekwende kinyinyire chikomerororo no kelp likorosi from so oko umuntu within a very short time umuntu uri Alsas cyakire ko wena so nantu make sure nga to improve the peristalsis inchira indagara yawe gutrumbuka ebe igobo abantu nko gwena baruburu bwa Alsas esenye gitali to ya Worldfit anda bange bagwendire no nere gitali yo actually ko daktari kyegerandu chinga abantu abange babire bakobolie condition yo mwanchu muri abagakoboli gore ya cryptochidism nkagite tokwenda tokorobotuke at least next week togocha tokwanire akeigo aba mwanchu muri amanye yun condition kiye ndo cy'abantu abange babiri interested nero bakobolie amaboli amange lakini ndo chenge biro bito byatonyorire daktari tomanyingo nkaye clinic kegotoka obego kwena ne namba yesime nabo igo tumanyenga amatuka ringo kuigora se wiki yentiketanga ninkiringa abantu bagojanya gitari bagotebanga egasyo gukora nengiya mu takiro cyurige bigwe sawadi bagotebanga se yo ko interview they're so happy we go together thank you enya gitari yetu tukuigora korumandi mpaka Sunday so Sunday nkuigora ture igo muntu nachamambi na bakonyore senya gitari yetu ya Worldfit egitari yane nkurukunga daktari Moses Kena Onsariko nanatebire nkuru wasenya gitari kurukunga Worldfit Worldfit ensengia Worldfit ndubwate e branch gose enya gitari yeitoga Vosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza kosina ndi kurukunga Alisa Plaza ya karukiru Uhuru Plaza lero nja chinchigwerieta ekali kunga Alisa Plaza ngayo konyora Uhuru Plaza inchubake town ya Vosongo igo nuru eso kare kuru tuwasa kobwa ayenchubake town ya Vosongo kogike town ya Vosongo wori marigi tinka yere inchubaka marigi tialisa bakoni nyama
ko ikamariti aliza bako ni nyama ligeri nyombe yue ntambe ibwata makoba matambe vakanse nere kurukunga Uhuru Plaza gusaliza Plaza usase stage enkoro ya Kisumu yarenge ane nyombe no abantu bakoroze Gusii asa bakoroze Kisii abantu abanga bakoroze Kisii no Gusii bikoroze etown so ochi bakegoroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole kiringito kya Worldfit ando buya bobo songo munango gotebi Frida ninche nkotoko munyagitario so anytime you come nincho konyora otara nyoranje igotora ikesenya gitari ya ito ya Worldfit ngabo songo ani tubwate branch gali mu Eldoret ani tubwate branch ende omuchio Karatina utake konikera gose gwasirire town bwate nambe 0722 24 573 enamba yani yesimi 0722 24 573 kero wake nambeyu abongo koro kinanga yokonyo mbia mono sana daktari asogo sangana intwe mbia mono sana so mwanchi muri ya ko beri ko gusangana intwe banta bange daktari babiri bakundikira ujumbe kanga mbia mona sega singi ogokora ande babiri bagutara se clinic kya Worldfit babiri bakonyorero bogwenya ko rugabo akondo mwanchi muri gwikira no to gokorero mporobiri gweri tukolia lero ailietria ne Frida Kerubo daktari siwende usalimie mpoa wako Jamsalimia mbia squeeze by the squeeze wanamuita perfect wangu anaitwa Fabiola ama jina lingine anaitwa Afsa mbia wandosa to merane weekend astogo sangaso wamo twaro burigereria borobuya mbia wana Inyagitari ya Worldfit Health Center iyigutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete